Qhali kawsayta hinallataq Pachamama amachanapaqmi Tribunal Constitucional uyarjun demanda cumplimiento niskata tawa nativo llaqtakunapa allinninpaq Urarinas distritupi chayqa kachkan Loreto suyupim llaqtayuqkunam sasachakuypi karurqaku oleoducto norperuano petróleo aysasqanpi usurachitamusqanrayku chaymi Tribunal Constitucional kamarachin Petroperú wasita llaqtakunaman chaninchapunanpaq. Iskay waranja chunka tawayuq watapi petróleo sutusqanmi hanracharun kuniniku wayhuta Marañón mayumanta lluqsimuqta hinaspanmi tarpuykunata uywakunatawan ñakarirachirqa Kuniniko, San Francisco, Nueva Esperanza hinallataq Santa Rosa nativo llaqtakunapi. Chayna kaptinmi Tribunal Constitucional tawa llaqtakunaman sayaparukurqa hinaspa kamarachimun iskay waranja hanchisniyuq watapi pusaqchunqa hukniyuq minem yupayniyuq Decreto Supremo kamachi llamkachisqa kananpaq. Chaypim nimuchkanku tawa llaqtakunaman Petroperú sayachipunanpaq hidrocarburo nisqa usuchisqanmanta. Norma kamachiypim nillachkantaq ñakariq llaqtakunata Petroperú maskananpaq sutusqan punchawmanta chunka pichqayuq punchaw hipankama ñakarichisqakunata.